Pozdrav farmeri i farmerice. Pozdrav ljudi. Dobrodošli na naš kanal Farmer Ivan i današnja tema je malo odrađivanje ugovora. Evo kao što vidite, Marinca je već došla sa svojim kombojom na trgovinu, a ja ću ovdje uzeti jedan ugovor koji ćemo zajedničkim snagama odraditi, pošto je jako dobar. Trebamo što više ovaj kombajom odraditi da bi isplatili ga. Tako. Tako je. Znači jedan ugovor ili dva, znači koja nas interesiraju. Znači evo, vamo će nam dati ovaj kase veliki, komba i prikolcu, to nam je idealno da ne moramo svaki čas vozat se, jel tako? Znači najmimo taj ugovor, to je jedan. A drugi ugovor koji je isto tako, ima i kultiviranje velikog, ali sve ćemo se bazirati na kombajniranje. Koji je bio još veliki? To je 9000. Za 9000, ali bez strojeva. I prvo ćemo ići raditi taj na polje 65. To je na samom zapadu mape, da prvo njega riješimo i možemo odmah pokup pare. Znači idemo žeti pšenicu. Tako. Pokret, ja ću prvo od svega otpeljati kamion sa prikolicom. Tako da ona mene ne mora dugo čekati dok koliko sam ja dobio prvi. Ja to moći proći tamo. Budeš vidio, nemam pojma. Da, malo imamo problema sa ovom prikolicom za naš header. To je prikolica koja odgovara tom headeru po defaultu. I u kompletu je taj header s tim kombajom. Znači sve je standardno, ali jedna stavka koju smo primijetili u zavojima je koja, Marina? Zapinje ovo željezo. Znači zadnje ovaj željezo, onaj štitnik tamo gdje se dolazi do kombaja je slamo izbaciva. Pogotovo ako je postavljen u izbacivanju slame, znači taj dio je manje izvučen što više odgovara, ali ako koristimo ga u prevozu da sjecku radi od slame, u tom trenutku on želi header izbaciti dolje, ali to je kod punih pokreta, znači puni zavoj da se radi. Sad zastav, sad se ponaša. A vidim polako, pazi. Dobro, evo ja sam iza tebe s kamiončem. Znaš što da paziš ili će mi ispast? Da mi poleti pod petače, ali? Pa šta ima veze, podleti malo. Most smo prešli, tako jesmo, znači ja tebe mogu sad prestići. Oj, vamo je led, tako. Znači vidi, kao što sam rekao, današnja tema je... Tu je most, kud ćeš? Koji most? A ovaj, pa dođeš ti iza mene. To je odmah tu polje iza ove ograde desno. Opa, ovo je bio blizu. Ulaz, sad ulaz će ti biti malo ono, morat ćeš iz daljega. Nije ulaz problem, ja odem tamo sa zadnje strane, znam ja se dalje. Pa gled, ti popravo, šta sam ja to Pazi, prolazim. ali ne buš mogla pak motor. Ti ne ješ tu, a? Vidiš? Gdje? Šta ima tu od traga? Vamo nam je gazda otvorio gdje si da možemo doći. Vidi! Tralalalala! A šta, tu nema ograde? Ne! O, super. Tu ćemo onda se spraviti naparkirati kamion. A znam ja kud idem na to polje. Da, tu je neka farma, istina. A nije na prodaju farma, ali je. Ali tu će ti smetati kamion, ovo. A što si sad taj kamion tu stavio? A kak da ja zađem? Aj ti pokup. A prikolcu neće dalje staviti u svoju. Ajde dobro, tvoji header i ti kreni. Kaj sad vidiš da se okrećeš. Evo ja ću sad pričekat. U stvari ja kamion ću tu ostati. Čemo zaći? Ne mogu ja zaći tu da. Moram ja negdje. Kamion ovako ću staviti, tu neće smetati. Da se ja maknula pa ćeš moći proći. Ne, evo tu kamion neće smetati. Imaš dovoljno mjesta da se spojiš, evo ti spojila se. Mada, da nemoj prekrenem prikolku sad. Da. Ne vidiš ispod headera, jel? Još, sud, opa! A znaš da to naša prikolka, nije to unajmljena? Ne znam.
Ok, ja do kombaja ovoga da njega sad pokupim. Ovu zvijer. Još jednu. Ide u koliko je točku ima. Stvarno je big, jel? Ali mi ćemo tu zaraditi koliko? Otprilike 20.000, tako? Znači manje 1000 najma za ovo, na 2 ugovora 20.000 bi trebalo jesti. Samo da ovaj ogromni, ovo je samo 12 metara, ako nije i više. Ali pa malo nikak mi stoji. Kako stoji? Pa ne mogu s ove strane. Moram s druge strane doći. Mogu ja preko mosta preći ovako kompletno? Mislim da ne mogu, ali trebala bi mi testa sa 3 trakta, ali takvih nema. Znači ako stoji točkovi, moram udaljiti kameru jer ne vidim dobro dok je. Jesam ga dobro stavio, ne znam sad. Vidite kad ga otpačimo i ako nam ispadne, onda ne mislim. Ops, evo ga. Kopčio se, to te ja pitam. Eto, sad ćemo mi malo da pojurimo za našom marinicom. Ona je već tamo negdje daleko. Da je polje veliko. To je manje polje. Vidiš, ovaj ima dobar sistem na rudu. Vidiš? Čovjek pizdašo. Nema želje za ovaj pen. Daj mi te! Ovom pendu smeta ovo želje. Da. Ovaj nema želje. Da, ovaj kasten nema. Znači trebali bi kaseja kupiti, jel? Tek smo ovaj kupili i da, ljudi, poželi smo prije leda. Uspjeli smo požeti sve. Znači sve naše parcele koje su bile za žetvu, znači kanola, pšenica, ječam, zob, sve smo poželi i njega smo preorali. Znači smalčano je, sve je smalčano, slama spremljena. Znači jako veliki dio slame smo natrpali našu onu veliku štalu, trpali smo je do čepa. Onda smo trpali slamom do čepa svinja, tako da i štala i svinjac su natrpane sa slamom. I još je nama ostalo jedno 10-ak možda tako, možda i manje. 8 do 10, ne znam točno bala. Koliko je ostalo, što smo u skladište spremili slame. Pošto vam ima jako lijepi ovi ugovora za kost, štete to ne odraditi s našom mašinom, tako? Stvarno bi bilo šteta ne odraditi. Koliko ovo ide? 40 na sat. Pak ide i taj, jel? Dosta brzi kombaji su, znači za transport testom je fino s njima ići, jedno što je ovaj dosta širok. Puno je širi nego onaj šta Marina koristi. Ja ću zato header od ovog kombaja ostaviti na ovoj livadi ovdje. To je nečija livada. Ali to je divlja trava. Pa da vidio, to je divlja trava. Nisam ni znao da ima to video. Zanimljivo mjesto. Jedno stvarno zanimljivo mjesto. Sad mi opet priključiti. I uzeti header. Ne. Čekaj, ja mogu zaći. Tamo gdje si ti zašla sa headerom u zraku. Ne mogu, ala? Ne mogu, moram zaći baš priključiti. Zaći sa headerom tu. Ovak kombaj može proći. Ne može. Da vidu. Nakna. Ovo će biti interesantno. Ovo će meni biti interesantno ući sa ovim kombajčekom, malim kombajom. Znači ovo je Kaseo Bizon. Nije Bizon. S ovim kombajčekom lagano ući, malo ćemo pregasti po šenci, ali šence za žetu tako da neće smetati. I šmalo i evo ga. Unutra smo. Mada sam mogu ići ovdje, baš me zanimalo jel mogu proći. Ali ja ću sad drugčije se parkirati nego Marina, ja ću iskoristiti njezino mjesto gdje ona žela. Ne praviš slamu, a?
Pa nema potrebe. Eto viš vam plastenike na ovoj padnji, a? Ima plastenik, ima onaj sirop, onaj plodni. Ispo mi header. Kak bi sad header, ispo sve bilo pokupčeno. Šta se je desilo? Ne znam što ti radiš. Nemam pojma šta se desilo. Okej. Ajmo. E to, povuci još i header pod noge si. Ja rekla. Ne znaš? Pustimo ovo jer je bez njih. Koji se uči malo i gore. Ovo pustimo ovako najbliže. I krećemo. Da se zna ono što sam ja požeo, ja ću staviti plano da je. Od GPS-a ili ideš na čoravo? Mislim, nema tu na čoravo, to sve ono se vidi. Pa toliko je veći pedal, ja mi ti preko trpe išlo. A, tebi GPS vodio skoro metar preko međe, jel? Pa ne znam. Gdje jesi? Tebe. Ajde, prestigni me vamo pa ću ja ići iza tebe. Ajde, dođi. Pa čekaj, ne mogu. Da, puna si već. A? Čekaj, moram se zaći. Pa tamo onaj prednji dio pređi tamo. Ja ću kamion sad preparkirati ovdje da nam bude lakše zasipat. Pa ne bude mi GPS, mi sad vodi da idem ravno. A ne treba ti GPS, ovo ti treba. Samo ti njega ožeži po starinski. Ti tad ideš u kojem smjeru? Čekaj, idem sad od gora da krenem. Ma ne, pa s ove strane ti cijev, kak ćeš sipat? Evo kamionom parkira su u žite. A znaš ovako ti krenula, u ovom smjeru ići. Evo ti ćemo kamion ovaj ostaviti. Nećemo ugasiti, nek bude topal. Bude zagrijan. Ajde. A ti ćeš to, ja mislim da ja idem to ti opet. Bok je ovaj komba ispod našega. Ja hoću odmah ići kad se zvipa, i sad sam već tu. Imam sad 87%. Ajde, kad ti tak kažeš, može. Ja, malo sam ti dosipao da nemam niš kod sebe. Staj ću mi tako krenemo ovako, pa mislim to čas gotovi s time. Pa vidit ćemo. Kako skoro ovo ipak osjeti. A cijev ti opet nek nisko, ali nemoj taj više cijev, ni povedi ni cijev. Ne znam. A ne, kamion je na brijegu, brijeg je tamo. Ali nek baš nisko cijev taj fend ima. Onda ne znam da se može kao vidjeti. Ajde, curo. Hvala sam je tvoj plan. Velika, a? Rpa, na mjesto sam šibo, ohu. Ali ti piljevnu bacilo, u pjevu. Evo, sad ćemo mi to lijepo da malo popustimo. I da neke eure pokupimo. GPS ili bez još? Ja nisam palio GPS. Op, jel ja brži nek tvoj? Ja brži. Koliko ti ideš? 10. A, to je zbog zavoja sad. Ja znam da 10 km i ovaj ne treba te prestiti sad. Sad tamo iđeš do kraja i još odeš ono malo ravno, znaš. Da mogu ja i onda ja kliknem u record.
Ne mogu ti ja ići malo ravno ili... Samo ravno tak još, ajde, ne treba puno. Još i dobro. Tako. Sad zađi u red i ja opet iza tebe. Tuć. Motaj, nisi motala. Sve je vam iza mene to. Jera, pa. Nisam gledala. Čujem da ima ograđenu polje ovo ovako. Zašto ima ograđena? A ima plastenike. Šta mu neš dolazi drapat najlon, ne? A ne znam, neće. Ima... uljeza. Bumija bači u pinju da ti ne smete ove velike rpe da ne zagrezneš. Samo kad krene. Ko je sito? Sito i rješeto. A čekaj, ali taj gazda tu i živiš, da kostimo njemu ili... Ne. A ima koga tam govori, šta tam govori? Ti si uzimo ugovor, nisam ja. Pa da, pa nisam znao da je kuća tu. Ja sam gledao cifru na oglasnoj ploči. Ja sam vikao ja ću. Ti nisi? Ja sam čekala. Šta? A da ti kreneš već jedan put. Da uzmeš ugovor, da vidim ko će ti dati. Pa gledao sam najbolje plaćene, kad već idemo da iskoristimo, pošto ovaj mjesec ne možemo ništa sijati. Tek idući mjesec možemo sijati, jedino što ne znam livada možda je za kost. To ćemo poslije, dok malo zaradimo novaca. Onda ćemo baciti na naše livade da spremimo silaže. Jer sjena nešto nam je ostalo, slame je ostalo. Pa bi ja sad ovu košnju, kad budemo kosili, rupno u silažu što pravi. Dobro. Treba silaža? Pa da. Pa ne, silaže nemamo ništa. Znaš da smo silažu svu prodali što je bio višak kad smo TMR napravili za krave. Mada možemo i sjeno, da natrpamo turu od ove sjetve sjena. Sjeno se ne prodajemo. Vidjet ćemo što bude sjetno. Malo udaljim kameru da nas vidimo od naprijed kako smo si dobri. A kako je ovo dobro, evo snimam sa dronom. Sa dronom? Samo ne znam upravljati s njime u kontrasmjeru. Šta zaleti u drvo? Je u žica ispuje. Stiži header, ubaci u reverse. Ajde. Kad ideš brže ti ide, lakše ide. Ide 20 u reverse. Ovako vučeš po krtičnjacima. Pa ti zapinje. Odmah razgrčen krpiće. Pa da, ali to nismo plaćeni za to. Nismo plaćeni samo da čovjeku poženjemo i otpeljamo na silose. Tamo gdje ono će prodati tu pšenicu. Tako da to nam je cilj. Koliko je tvoj bunker bio kad cipala? Ne znam. Jer ja sam sad na 60%, imam 13.000. Znači ovaj bi mogao imati negdje oko... Na 60% imam 8. Znači ti bi mogla ići neđe do 10-12, jel? To nisam bila puno do kraja. Ali dobro, ajde napušno, samo ćemo vidjeti. Ovaj kombaj bi mogao imati, ali ovaj header je onda više od 12 metara, jel? Moje 9.2. Da, 9.20 je naš, jel? A ovaj najemljeni, jer to gledam po širini koju ti skidaš i ja, 9, neđe 12 metri bi ovaj mogao biti, jel? Ako nije više. Ne znam, koji ima onaj najveći? John Deere, jel? Ne znam, Holland isto ima. John Deere ima od 15 metri, ono je kad pustiš bolesno. Mada je i bolesno dok ti dođeš do polja s takvim. Motaj! Sad ti tamo, a ja vamo, ajmo. Daj čas tu poljanu riješimo sad, ajmo gore dolje, ajde. Viš kad malo ostaje, a? Ja mislim da možda bumo, a ne bom, to je širije.
Onak mi se na prvo učinilo da smo odmah gotovi. Gledaj, koji klin. Pa zemlja ta takvu klin. A je? Sigurno? Pa pogledaj na kartu. A vi stvarno? Klinava zemlja. 18.000 na 90%. Pa ja bi možda nego i 20.000 u ovom bunkeru ima. A probaj do kraja napuniti. Pa budem, pa jasno da budem. Baš me zanima. A ova prikladka je od koliko? 50 kubika, ova King, kako se zove na kamionu što je. Pa se ne znam sad. Mislim da je na nekih 40 ili 50 kubika, znači da bi trebali ovu poljanu svu odjedanput imati za ruknuti unutra. Op. Kako dobro mota, vidio? Precizni polukrug sam napravio, pogledaj. Kako dobro ispao, ljudi. Ovo bi mogo crtati, one svemirske krugove s njime. A ne mogu više, 20.000 je moj bunker. Moj je za sad 11.592. Ništa, idem ja po kamion. Ajde pa dođeš do mene. Da. Ali sam lijepo obučen, sve mi ova slama u šljapku zalazi. Idem vam. Op, malo očisti s ovom dugačkom slamom. Bolje nego ova sjetka, ovo sve sjetka, tama trima. Kamion je već... nešto malo puckanje. A ne, to je ovaj sa 3 boksa. To je samo jedan boks. 12.500 je moj. Dobro. Ideš do mene vamo ili? Ne, doći ti do mene. Ja ti vidim da se vrtiš. A, jel ćeš po pšenici ići kamion? Ne, A onda? nije to planirano. Znaš šta sad dok on istrpao malo iz termosice ove ohlađene kave. Zato je u termosici da bude hladna. Ne mu prevruće. O, pa ja sam za čas natrpao jedan boks ovaj. Ostane više ovaj boks. Drugi. Dostatio nam ovdje jedan put u ovu prikolicu. Ja sam mislio da bude stalo. A? Nema više u kamionu. Ovome u kombaju. A dobro, ja mislim u krajnjem slučaju možemo u kombaju popeljati. Ne? Dobro. Pa onda kreći poslije. Ali napunimo prvo malu buksu, ovu središnju. Ima ona još jedna veća prikolica od ove. Mislim da je ona od 70. Ona ti se spaja kao prikolica na prikolicu. Znači zadnji dio ove prikolice ti je kao kamion ovako. Znači možeš imati jednu, možeš dvije. Tako da može fino boji se. Evo ga, sad ti cipaj dalje, ja se vraćam na kombajanje. Dobro. Idem kroz šencu, da ima da bude zgrebala, valjda ne bude. Pa mi budeš rekla na koliko otprilike odokativno. O, Pa koliko će biti u kamionu? pa ne znam. Pa budeš vidjela taj boks kad natrpaš, ali ima pola, ali je pun. Taj treći boks šta tipaš. A onako polovično. Znači polovično napola pun ili napola prazan? Imaš 87%, 45.179. Znači skoro je pun, jel? A dobro sad. Ali mi smo gotovi s ovim poljem, još malo. Strelcu sam natrpao, gle. Strelca. Dobro. Ali nije, gle. Sad sam malo oblikovuju dok letim s dronom. Pustio sam drone da me snima od ozgo za YouTube video. Znaš, budem postao YouTuber, dok ovo žanjem, pa odmah da platim koju snimku. Mi je problem dok pazim po ovim ručicama od kombaja, pa lupiti po dronovim ručicama pa se nešto izblestira mi. Ali dobro me prati. Kućeš. Sam tu promašla zato što si me ti... Kak ti sad to promašla tu? A kad se diraš? Pa ja sam ti dao prostora životnog. Da, nisi baš. Dovoljno sam ti dao prostora. Ne, nisi.
Moram ti reći da mi se sviđa ovaj kombaj. Stvarno je šik, pogledaj. Što mogu igrat? Minecraft gori na ekranu. Neke kockice. Pa ne znam šta ti mjeri. Vidiš, trokuti kockice. Mi se zblestirao taj ekran gore. Ovi svi su kak treba, ovaj gore neki A mislim da blesav. se malo zblokirao. Malo blesav ekran, jel? A dobro, to nije moj kombaj, koliko je taj star. Pa nema puno sati, 43 sata, kaj njega ugasim. Ugas, pa upali, pa vidiš što se dešava. Ma, zblestirao, to se urezalo. Gle, ovaj gore ekran. A, Vadio evo se ga, ekran. pali, čekaj. Ma, ne valja. Ništa. Tako smo ga uzeli, tako ćemo vratiti. Najbolje, tako. Nisam ja. Nisi tak. A još ni ne zna da kosimo drugom gazi s njegovim kombajom. Ja rekao, mi s našim kombajima idemo kositi. Ovaj je rekao, dobro, bitno da vi pokosite. I naš prevoz, ma sve naš. Ostati je trokut. Da te malo zabacam. Guraš me! Evo ti na. Kud ideš sad? Sad sam ti zaprašio. Vidim. Da ste maknula? Zašto ti se ostala? Moram ovaj trokut tvoj što si ostavio riješiti. Moj? Kak može biti moj trokut? Moj. Gdje mogu stipa? Evo tu. 5 kubika sam imao. To se brzo popuni. Ja sam završio, ali mislim da 100 litara možda boš mogla ispiti. Što? Ne vidim. Da. Koliko si mogla? A, 100 litara. Nisi mi vjerovala. A ostalo ti je koliko? 737. Znači, ovakva je situacija. Aj ti meni pat oko gdje treba otpeljati to žito. Pa ja onda mogu odmah riješiti. Kako sad ovo rudo kako se oko stoji, neće se zapaći. To, sad sam te... Old grind mill. A drugi? Na istom mjestu i dobu dva. To je ono što baš ne volim, ali da bi mogli dok ovo dva ugovora ne završimo, da bi mogli spremiti, jel? Završiti kad bi... Dobro, ali ima veze. Mislim, možemo. S nas tiče, ali neće ti... Neće dati ovaj, kako se zove... Bude nam prebacivalo između obodva, to sam htio reći. Između dva ugovora. Da. Sad sam ti tu odskač, da ja spakiram kombaj. Dok ti sebe složiš, ti možeš otići na iduće polje pošto je šenica. Ja te dala spakirat, makar tak malo ima žita u kombaju, a? Da. Opa ba, to je nešto novo. Obično kad je bilo nešto žita nije dalo kao spakirati ga, jel? Sam da ja spojim. Sam se provjerio jesi ukopčila sistem za slamu. Morate biti ukopčan sistem za slamu jer neće buš izgubila header, jer to dugačko bude traga. Ima nešto, nema dugačko. Ništa? Sve pod kontrolom, a? Dobro. Evo ja ću s ovim, sad idemo na polje 88, to je na samom jugu dolje. A gdje taj je? Rekli ste mi mjesto, ali niste rekli gdje se nalazi taj mlin. Nisam, moraš sad tražiti. Pa to kod je kodna. Lica kod je kodna. Gdje? Pa pogledaj na kartu. Samo malo.
Oni k nama idu to prodati. Pa ja nisam ja htio da to želim. Kako ja? Sad, zašto oni to nama idu prodati? Pa neću ja to kupiti. Jesi ti kakvi otkup ogovorila kod nas? Hm? Ne. Ovo mi je sad čudno. Pa dobro, ajde. Znači moramo našu staru vjetrenjaču ovo stres, jer on tu i želi prodati. To je nešto Walteru govorio s nekim prekupcima. To je nešto sumnjivo sada, sumnjivi poslovi. Jel? Da, je mislim. 51,8. Ajde! Ništa, ajde vidimo se čim dođemo kod Waltera. Drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind. Waking when the sun's down. Riding all these highs. Waiting for the calm down. Walk these streets with me. I'm doing decently. Evo ljudi vidite, još ovaj boks. Stresamo u našu vjetrenjaču. Ipak je Walter ugovorio kod nas da se odvija otkup. Baš sam po divanju s njime. Evo sad će on još sam da potvrdi za vas sve. I kao što smo i rekli je Marinović prije, pošto ide od obodva ugovora na isto mjesto stovarište, morat ćemo obodva ugovora odraditi jer se vežu. Jel tako, Valtere? Leave some land for the neighbors, will ya? I tako dalje, i tako dalje. If you need help with something, Moram reći da moram ići dalje, jer Walter bi se sad raspričao. A veli on dodatno nam je to zarada, znači kod nas cipaju i dolaze drugi sa kamionima i otpeljaju. Dobro, ima mjesta u tom mlinu, pa najbolje od svega što to, evo čim ja maknem, sad će uskoro doći kamion sa žitom. Odnosno kamion po žito, htio sam reći, po žito. Tako da po tom pitanju to brzo ode. Jedno što je malo nespretno jer nismo ja Marina znali kad se to desilo, jel? Pa smo našu mehanizaciju tamo naparkirali, ali dobro. Eto, dogodilo se, ništa. Idemo sad mi do Marine gdje ona žanje, pa ćemo se vidjeti kad dođemo i sa kombajom tamo da pomognemo. Evo i mene, stigao sam kod Marine. Taman ona već prvi krug juri. Imamo puno veću parcelu nego onu prethodnu. Da mi to poženjemo, jedno što vidim, puna korova, svega ima, baš stvarno je dosta loša. I gleda možda posta koji je, ne gledam ja da vidim koliki je prihod gazdi. Neće mi gazda pokazati koliki je prihod. Ništa je rekao je samo žanje, nema, sad ti moraš znati za moj prihod, jel? Ništa, sad ćemo mi to da zbrndamo, pa se čujemo čim budemo gotovi s time.
žetva još malo i gotova. I ovo veliko polje koje, da bi rekli slab prihod, jel bude, ali dobro. Smo napunili kamion, nismo još, a? Znači veće polje mi nismo napunili kamion. Tamo je ostalo pun kamion i koliko je bilo, znači oko prosjek neki 800 litara i koliko je bilo, 700 litara, jel? Što mi je ostalo? To nije stalo u priključu. 1700. 1700 litara, Znači 1700 litara i sad će ići ovo prvo odmah svesti prvo. Pošto je ovo kombaj od ugovora. Da vidim koliko fali. Da li ga možeš ti to, ako ne, samo ti u tom kombaju ostane pa dođeš s njime doma. Ovo ne znači, a možeš to stres. Da, nestane. Moram da poženješ stres u tvoj bunker, ajde. Ima to kod tebe stresa. Jer je rekao gazda da kombaj ostane na polju, znaš. Da će on tu i nešto doći sam, nešto raditi, taj ja znam, pa onda neka tako ostane. Ajde, još moraš ti. Ja sam ti tipat, ali budem ti zapeo u tebe. Možemo pričati. Ne pusti čavu, da ne moraš ti vaditi. Vraćat se, sad ću to sad skin, ovaj komadićak mali, plekicu. Sad to te povećamo. Tako. Nadam se da će stati sve. Pošto to sve ide nama u dvor, tamo gdje je primopredaja. Evo ga. Gasim kombaj, pak. Gasim ga, on će sam biti da on tu ostane. Žurim prema kamionu. I krećemo kući. Pošto je tamo mjesto istovara, ti ćeš doći s kombajom. Da. Će biti viška žita što da nama ostane. Nadam se da hoće. Evo još jedna puna. Vidite ljudi, koliko je sad ostalo viška po tebe? 8 milijuna. Koliko je parcela veća, za 7 kubika samo razlike. Znači kamion i 7 kubika. Razlike sprem prethodno, znači tamo je bilo kubik, ne 6 kubika razlika, jel? 0,8, sad imaš 8. Tako da budemo ljudi krive strane stavljala keder. A? Nije niko vidio šteta, šteta niste vidjeli kako je stavljala keder na priključku s krive strane, nažalost niste vidjeli. Ja sam imao tu sreću da to vidim, ali bolje da nisam vidio. Sad, znači, možemo ići na splav, ideš na splav? Ne ideš na splav? Mene se bliže splav tu. Oho. Ja se pustim svuda dolje. Da je splav dovoljne dužine. Vidi, oni mene čekaju. Ajde dođi ti onda, ima mjesta. Opa, što sam zapeo? A? Što sam zapeo? Možda neki radnik bio tu i cipala mu ostala. Manji. Šalim se. Evo, kao što vidite, splav je krenula i još malo i tu smo. Malo se drpka, ipak je to teret, nismo očekivali da će toliko biti na njem, ali struna i samo da se rampa otvori
da pogase motore i mi možemo. I nešto ispod naše farme direkt je odmah ta rampa, brzo smo tu, mislim brzo smo, imali smo sreće što nisu oni riječni tankeri prolazi, jer oni su stvarno ubitačno spori. Jer kad te potrefe dva da tankera idu, a ono čekaš i čekaš i čekaš i čekaš da oni prođu. O, evo naša pilana je opet napravila, evo novaca, vidi novaca na pilani, a pogledajte kuću, da, zaboravio sam pokazati, vidi ljudi. Kada već prolazim, tu dok čekam Marinu, dok Marina dođe, ona će sad uskoro stići. Šta traži kuća sad? Kuća, a ima sve što traži, znači trenutno koriste rogove, kao što vidite rogovi se postavljaju, rogove vjenčance. Da, jako lijepa kuća bude, makar ovako još ono, ajde dade se naslučiti šta bi moglo biti, ali budemo vidjeti. Uskoro, znači možda ove godine bude kuća napokon dovršena i ne moramo više kod Valtera spavati, ja i Marina će se tu preseliti. Da, odmah kad sam tu dok čekam Marinu, da ona naiđe. Da vidimo šta je s našom livadom, ja mislim da je ona u drugoj fazi. Kao što sam i rekao, da malo nam je led satro tu, vidi se, ali ona je u drugoj fazi. Ali ona će morati pričekati, pošto još imamo plan nekoliko žetvi da odradimo. Tako Marina? Tako je. Nekoliko žetvi da odradimo. Tako da... Šta se desilo? Šta je ispustila guma na kombaju? Da, treba majstor. Dobro, budemo to riješili. Znači, evo Marina je došla pješice. Vidiš. A rekao sam ti da treba nam rezervna guma na onome za header. Čega je pukla guma? To za header ili na kombaju? Na kombaju. To će biti malo problematično. Ali ništa što se ne može riješiti, jel tako? Tako je. Sad ću mi to samo da ja vidim. Sad ja idem, dobro. Jedan ugovor je gotov. Ovaj zadnji ugovor je tek završen sad. Viš, njega je prvoga završio. Još malo u refresh. A ne, moram prebaciti. Da uvijek zaboravim da moram prebacivati za ove zasipanje. Nešto malo, dobro ima kod tebe još 8 kubika, ali? Da. Jer ovako to sve turi, a ne vidi se baš da će nama šta ostati iz ove prikolice. Da, kao što sam i planirao. Malo i jest. Evo ga, ugovor je dovršen i višak je isturio jasno u naš ovaj silos. Tu. Op. Znači Marina, koliko nam još ostalo? 8.000 nam je ostalo. Čekaj samo malo. I šta kaže ovi skakarski, promijenili gumu? Gdje su? Baš novu ili su stavili onu pjenu samo napumpali unutra? A sad su stavili samo onu pjenu doći poslije pokraso. Da mogu doći kuće ovdje sad da maknem cesta. Pa gdje je sad? Evo me u dvorištu. A već stiglo. O, evo Marince. Ideš? Gdje ti header? Evo sad će nas u ostalo. Će nam smetati tam na prolazu. A budemo da ga masli, moram A, ga imaš onako žito oprati. još ovako. Imam žito. koje Vidim da te moram- Julija da je. Koliko se imaš 8 kubika, ali... A će nam smetati prikolca. Ovdje trebaš sipati gdje prikolca. Odi za prikolca pa sipaj. Mislim da ću moći. Ajde ću uzeti ja traktor. Pa ću ja pomaknuti prikolcu. Čekaj, budem ja odmah. Ćeš moći. Sam pas da te od vjetrenjače zakvače ovi.
A, dobro, ide. Ide, sad nemaju priklopu sipa, pa to nećemo maknuti ovako da bude prazno tu mjesto. Znači, koliko se rekao, 8000 i... A, 8000. Znači, to je čisti višak. Plus ono što je meni malo istrudilo kao viška, jel? Možeš se zatvoriti ugovore, ali još nešto? Pa ja mislim da mogu. Oni će doći po kamion tu, tamo kombaj kak je dogovoreno ostavlja se, sad ćemo da vidimo, sekund. Pa evo, Marinca, možemo, 9800 tu i pokup i 11. Znači, 20, kako smo ti rekli skoro. 19 i 800, kolek, evo. Znači, to smo pokupili i još smo u našu žitnicu nasuli nešto žita. Imamo sad 29 kubika, znači, pa tako, oko 9 kubika smo dobili viška. Kao što vidite, ugovora još ima puno za žet. Mi ćemo sad napraviti jedan ručak. Tako. Tako je. Još imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 polja još imamo za požeti, nešto kanole, zobi, ječma, pšenica, znači sve. Sve klasične kulture koje se žanju, tako da malo ću ja, malo Marina, ne budemo uzimali sad njihove kombaj, budemo s našim, ili možda budemo vidjeti koje polje veće, ako ćemo uzeti još, ali tako, još možda ja njihov ugovor, jer 1000 nam uzme najma za kombaj, ali ako više ugovora odredimo odjednom, pogotovo što su različite kulture, to bi moglo dobro funkcionirati, tako? Da. A viškove, ako bude viškova, nazvat s nama i da, znaš šta morat ćemo napraviti? Morat ćemo zvati ovi iz tehničkog da nam napravi novu tablicu tebi, da bude tvoja tablica. Ipak si... Prvo moramo zvati majstore za gumu ovu. Aha, da. A ni ne vidi se niš sad na njoj. Aha, pa nek odem na polje pa nek ispusti do kraja. Ništa, budemo mi kupili novu gumu. Unutarnju i vanjsku mi kupimo novu i to će biti najsigurnije. Evo, zbog ove gume ona malo kasnila, ali dobro, šta se može, svašta događa. Ko zna preko kakvog ona trnja je prolazila, samo da mene stigne. Da dođe ranije Popreko, doma. preko rijeke. Email radi sve. Radi, ekrani rade, ovo sve radi. Da mi njega pakiramo, ako dođe slučajno kiša. Tako, tu ću mi njega ugasiti. Marina ga ti ostaje kod tu stoji, ali bitno da je zatvoren, da ne moći bunker. Da je prljav je, ništa, kad promijenimo novu gumu, kad stavimo, onda ćemo ga oprati. Tako. I ljudi, ovdje završavamo ovu epizodicu. Dođi, malo na visoko se pripni. Znači, ova epizodica je gotova za tu, znači ova cijela se protezila u zaradi love, kao vi što vidite, cifra se gore povećala za nekih 20.000 sad, jel? Tako, 19-20.000. Time da imamo još koliko smo nekih 5-6 žetvi koje moramo odraditi ovaj mjesec i ako stignemo budemo našu livadu pokosili, ako ne budemo ići mjesto, uglavnom ići u sjenažu livada, ali o tom potom. Ljudi, ako niste subscriberi, lupite subscribe, pretplatu, to vas ne košta ama baš ništa, a nama za naš kanal jako puno znači. Nakon toga lupite like, zvonce da znate kad novi video iziđe i podijelite i komentirajte. Evo vidite, kombaj imamo, krenuli smo polja. Polja su spremna za sjetvu. Prvo što ćemo sjetiti je kanola, jer prvo nam dolazi sad. Sad šta ćemo drugo? Da li će biti neka opet egzotična sorta, kao što je bila zadnji put krumpir, ali tako? Mislim egzotičan, nije krumpir egzotičan. Ali za nas je, pošto nemamo kombaj za brat krumpir, ili traktorski priključak za vađenje, ali tako? Imamo samo sadilicu koju smo jako povoljno kupili. Jako povoljno, polovnu. Tako da, eto ljudi, pozdrav do iduće epizode, uživajte, gledajte videa i pišite. Pozdrav!